Your brother. Milan. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our debts, forgive our debtors. Do not deliver us through the temptation, but deliver us from the evil. And now and forever, who has the glory forever. Amen. Very good. Wait. Apa tadi lah? Kalau bilang hello di Jerman itu apa? Halo. Nah, di Germany, if we say hello, halo. Oke, namanya Indonesia kan hello. Oke, berarti oke. Embernya 5 ya? Panitia Ember 5. Berapa? Dek? Hari jadi HKBP. Hormati lahiran ibumu tinggalkan. Iya. Ayo, tos semuanya, tos. Oke, berangkat. Berapa kalori? Hati-hati anak. Ayo. Hati-hati nak, hati-hati. Berapa kalori formasi? Sebutkan nama salah sabang, banyak nanti matanya. Hati-hati pelan aja. Dokter reformasi. Dia berapa kalori? Sebutkan nama salah satu orang tuanya. Iya, lari cepat deh, lari.
Debra bakal buru. Udah tahu. Debra bakal buru. Reformasi AKBP. Namanya. Debra Pak. Gigit aja, gigit kan langsung dia. Ayo main, ujung main. Ya, Iya majang. Iya gitu. Iya. Debra Pak. 12. So, nama konselor. Iya, Peter. Tepung. Kirim salam ya sama kakak konselor. Nomornya. Aja. Nomor jangan. Sudah ada satu. Yang kecil pula lawan yang besar. Dari ikan pala ini. Ayo ambil ikannya. Ini dua menit lagi. Pendamping dengan kakak konselor. Kita masih bagi 3 untuk datang Ibu Victor. Yang main juru kita 3-2-1. Ibu Victor. Please take over by responsibility. Just here. Belum oke. Biar nanti, bang baru nggak banget sih kakak konselor. Kecepatan tadi juara 1, jumlah nilai 5. 2. Yeay. Volume air 5.